Kakenhun kiseng balang mausun ramsi na di blok bakenthop yak KSU HNM FKG GP HYC haka afnyu trik brai nailur kabadai kasngi bawan ni simenta umuntirang ba kacelau konrad ke sangma bandrakhe yak jingdap absence nam ka mausun ram border area college kilapan pau yak jingra plakat kum sibenta ban penklan yak jingdawa ban kentiu kerdan no yak mausun ram sin di blok sak civil subdivision nakaliang kiseng balang kila ap kilon shwa bandung sepo jong ketiga college pan nakaliang konrad tang suyo jingtiap bakidon kiseng balang kiba ap hasurok marmar lapha yo majestawal bat he pulit ban tha ikinoi lam seng balang banjit sangun nak benta bandrung bandai ikendu bat ikren bat usapo halor ka jingdawa ka chungki habai ikren bat wei ni kinoi lam jongani kunun kiseng balang ba gelbat kharaswa ulai thu ba kansan na swa bo mentirang ba unmi no na college ulwan mi ki he pulit balai thu ba ki try college kim ai jimbit ikinoi lam seng balang bandrung sangut sapo bat nakaliam konrad lahap banwani kendu no hi ikiseng balang sasurok banyekren halo ka jingdawa ka chungki Yeah, because actually there are about 11 demands for civil subdivision. That's why we have to just go through all of them. So that's the reason why. So just we request you because most of the blocks are very old as in the most of the block, no? We have also given a new the block offices. Is there? That's right, no? We have given a new block building. Yes, sir. Nagaliang jong kenhun kiseng balang apo moslam si adi blok nilaisyong ye lang haga alpo atri kunta benai ban ye perkat ban lagi kendu yo chief minister ban remind biang ban perken mau biang ya jingdawa jongi civil solution ka ban nilai kendu ban sem andrai hadin katukan esni nilai yo jingtip bau CM wano apo jingra ke dap alfan sem jongga boda area college mau sendram ngisnu don bok plat kum kenhun bau CM wan ha konsensi wan ha blok ajongi kumta hadin mengilaikan bat kibriu jong CM bat KPA jong bat kila orang ingi ban ailat ingi ban ikendu ang temos dam delo tan orem ba naliang jongi menin ngi penlong ya kamde ya gajing percaya jwan CM ngi welcome ya jwan jong chief minister apo kon apo ka blok jongi handai ngi pen i ta bangira ya ki plakat ki jongi bat ki barnar bat pen i bangi angut sisa ya gajing demand ka bala slam kan gajing kwa jong pajba jong mo dong tan mo sendam ya ka civil subdivision te ngi penra tangi plakat ngi syira tangi barnar ban pau bangi ngi angut sisa bat ngi dawa yo chief minister bon I know ka civil subdivision ya ka mo sendam Pio nam galap ni kendu yo chief minister sipo mausun ram ci bod district de SKZL berdekat di pulit lawan kendu yangi bahadin kendu gelapan bor yangi ban weng no ini plakat dan sengit no jeki andoi neleng jongi kino yalam but kidikot juga jong kan honi bro kawai ngili yang kriang but pen baik banum wengi plakat ke jongi pada bukadu naliang kibor sarkar kila prinsip yangi naliang magistrate jong SKZL bauang ban ailat yang kendu tang sangut kidikot jong kan hon ke jongi yo chief minister hang tiga jelang po tiga boda area college te handai kam ke bajia ke sosi ingi kelong ba sendet hadin siapa man ke tiga jelang lawan mi biang magistrate bagi pulit ban pentip yangi bu CM lah bani kendu yangi hang teh apo ka jeka balong jelang hang teh college namar ba kibor peniat bat kitra jong college kinam ailat yangi kinam cha yangi ki noilam seng balang bat ki dekot jong kenhun ki seng balang ban ye kendu UCM hang teh jeka kumtan aliang UCM luang ban ni kendu no yangi hasurok bat abang abi hadin bu UCM 1 boleh kendu sisa yangi hasurok ba hang teh jan ketanat hajan kalat ban le ju sa boda area college hadin gajing kendu kai ka kular bau chief minister uai hadin bangilap hangte surok hingap I know ya memorandum ya reminder memorandum dan khas OPM man penken mau ya jiwan kendu jongi hau bra jula jo sedam badam ya OPM bahawede bat gajing demand jongi ban outfit no ka mau sendam si adi block cha ka civil solution liang OPM mula pentip open pausa yang iba kidon mentang kidon kalwitli ki si adi block ki ba demand civil solution bat ulap kencai open pausa yang jik sokiai ka mau sendam badu uang baka Muslim ka dihok banyo namar baka ajngai pa kamtam na silong teliang VM uang ndang lapo ya silong apo office ngasa bisal dia ini akam te hendak kum ai kana no pada gaji kular yang hak de yasmi kai ga sinjam nang iskma function nakaliang jongi hak sini kong banwan ani tayo banwan ngin song ni jelang bat angta jelang ngin saya perkat kai bengisin nang sekman
ya ki je ki bakam jo la ne ngin ap kindiat por ya ki jingkula jong si amanin ba ngin ni pe ke ban dia te hasil nong kong ban wan ngin se chong je lang ban ni sa chi me garai